U otežanim uslovima na mokrom terenu i uz povremenu kišu fudbaleri klubova Omladinski iz Paraćina i Mladost iz Gornje Mutnice, koji su se sastali u finalu opštinskog kupa, prikazali su dobru igru koju je bodrio solidan broj navijača na tribinama sa natkrivenim delom. Odbrambena taktika oba tima je bila tako uspešna da je vreme određeno za utakmicu proteklo bez rezultata, pa se zato pristupilo penalima. U napetoj atmosferi ishod susreta odlučivali su nervi igrača koji su izvodili penale i golmana koji su dali sve od sebe da ih odbrane, a fudbalski klub Omladinski imao je više sreće. Susret je okončan rezultatom 3-2 u penalima, a svoju radost zbog osvajanja kupa u prvoj takmičarskoj sezoni iskazali su i navijači uz pomoć pirotehničkih naprava. Na kraju susreta upriličena je svečana dodela medalja i pehara za oba tima. Klub je pre svega zahvalan navijačima koji su došli danas, koji su tu sa nama cijele sezone. Uspeh dugujemo igračima koji su izneli celu ovu sezonu koja nije bila ni malo laka na svojim leđima, treneru, stručnom štabu i naravno upravi kluba. Od početka godine, od kad je klub osnovan, to jest od prošle godine, trudili smo se da svojim radom damo primer mlađima kako trebaju da se ponašaju, kako sportski i fair da se bore. Ja se nadam da smo u tome uspeli i pokazali smo da na taj način, kroz jednu fair, korektnu sportsku igru, kroz jedan drugarski rad, mogu da se ostvare značajni rezultati, jer osvajanje opštinskog kupa u prvoj sezoni postojanja za nas je zaista ogroman uspeh. Imate li podmladak? Podmladak od sledeće sezone moramo da imamo, pošto se nadamo ulasku u viši rang takmičenja, tako da radit ćemo sa mlađim kategorijama. Mladi su naša budućnost i mi ćemo sve svoje snage i dati da se što više omasovi naš klub upravo mladim igračima. Nikola, stigli ste do finala, činjenica je da su utakmicu odlučili penali. Kako ti ceniš igru svojih igrača i protivnika? Prije svega čestitao bih protivničkoj ekipi FK Omladinskom na osvojenom opštinskom kupu. Mislim da je na terenu bila prava borba, da je prštalo na sve strane, ekipe su dale sve od sebe. Konkretno moja ekipa u penal lutriji nije imala sreće i koncentracije, međutim mi ovu sezonu smatramo jako uspešnom i zadovoljni smo ishodom. Susret dva opštinska tima u finalu protekao je i okončao se u pravom sportskom duhu, svedočeći o pobedi dobre i korektne igre. Jedan od komentara na igru bez golova i potrebu za izvođenjem penala bio je: "Fudbal je pobedio."